megalayapost.news. All shall become known to me as a minister for the state of Meghalaya, except may be required for the due discharge of my duties as such minister. Umpak sos setun UMLA kejarang umbelasya penpam semai ru kum menteri sarkar jela jong ke MDA tu ula penpau ke jengsungu ubarau ya kuandat sangma menteri rangba ke jela belajar di wan penrung hakatup jong ke kenhun ki menteri ke sarkar long ru bahaga ni ke kenti ke bamenta kamdesu ke kamram ban pendep tang hapok ke konstituensi hendai ke di kalengkor ke bakam he bat kam kia ban pej ya ke jela baru we barangit scam lembak ke jengker ku jong belai ngandang la ban pentelun ya ki kam ke jam ulong ru ha ke jingsya jet bandrung ha ke kenhun menteri kalong sisya ke jengkemen berkejing mentoi ke bakrau ya ke konstituensi bat ki pajba ke temre boy hadin bunsnem ba omdon minister ban mikmat na kini ke district Kabaningkong soban penpau ya ka jingsongu iublay nong bu nong thau ya ka jingkerku yang ai ke yang kesem ke jungi bat kerpang ya ki pajba jong ka konsensi bat ya ka district hi baroi bat kumju ya ka jela hi baroi te ngasoban penpau ya ka jingkublay bat ka jingsongu ya u Honorable Chief Minister jungi Sir Conrad K. Sangma ubala shim bat ubala jit ban penrung lang yang hakene katup jong ki minister aso ban ai ke jingkublay ke bukarpang bat kumjuru ngapan pau ya ke jingkublay ya ka party hi borokaway nadu ka state adu ka district adu ka block nang ta kumjuru ngapan pau ya ke jingkublay ya ka yeng kasem imei nangta ki men ki para ki bahayeng ki basam baro nangta haga joko poru kapan pau ke jengkublay ki perlok Emily naga temri boy ki balaya snok tilang ki balaya don lang banya sendan lang asuban pau ki jengkublay ki baro bat ngasgo ban pau ke jengkublay ka ngamla seban ong ya ki pajba jong ka jirang konsensi kerpang kiba daga jingit daga jing syania kila bencet yang bensim mekanik lengkor kum u Emily but haku juga por bakil IT nak benta bangan kit bangan ba ya ka konsensi but mga poi sya kene ka kerdan haga ba nakaliang Honorable Chief Minister ujiet yang aban yadon bentalang banikit ya ba banlong kum tau minister haka cabinet kaba i Honorable Chief Minister ialam nang tang penpauru ya ke jingkublay baro kibalaya don mentah kibalaya ai ke jingkersan kiba ai ke jingsyania yang nagmta ban kit ngan ba ya ka kam kum nong mikmat bat khamtam hagen gesngi ke karpang ngaso bangamla su banong dakumoi pat ya ke burom ke bakrau hagaba laben set nga ya ke kelengkor kum u minister dengan penpau ya ke jingkublay baro bat ngeskem ba hagne ka sien ka bamata kalanang penbun susu ya ki activities lan ki kam ki jam ki bangan haban ya menta kanum pentup su tang ya ka konsensi hendai kan kentup ya ka jela hibro kuwe dengan ngeskem lingba ka saindur ko jongblay ka jingkurku ko jongblay ngeskem ba isala ban pentelun ni ka kam ban ya don betalang kuno wila ban penpha na mata ban kentiu hagu bidai bat ki konsensi beper ki badan haga jela ki jungi brokwe bat kapang ru ya ka konsensi ke baik na banga represent ya ka jirang konsensi kalong kumne namar ba labun bun snam na ka district ka jungi ngi klemyo minister tikalalong ka jingkemen bat ka kandairu ka lingkor hakaba laben set nga bat nganang la susu ban nang ay ka jing sekri ka babha na ka benta ka konsensi bat kumju na ka benta ka district ka bai ka jungi bat kumju nam ta ka jela ka jungi kata ka de ka thong ka bakmat ka bangangan hapan ay ka jing sekri na ka benta ki pajba bat ngasuru ban penpau
ya ka jing dokumen ka baki perlok baru nak temri boy nak konsensi kelai phone nga haru yo e kubot na soban penpau ka jing dokumen ya ka support ya ka jing kesan ka ba maki kilai ka jingjit ya banlong minister ka dei haka rai ka jong u honorable chief minister te ki perlok nak temri boy ki perlok MLA nak NPP ki dokumen bat kiawan ru banya sembilan lang te kesukuman hadu kata-kata nomor ba ngai ki sinten mi ka kerteng ba ka kerteng jonga balong kumu minister kesukuman hadu kata-kata kita wan he wan banya sembilan lang te kamnum don kum kono ka jing snow nak lan ki hinrei da ka jing kesukuman banya tre lang nam taban kentiu ka district ka bai jonga haka senchar khadar ya ka bansawan nginom la manong Henry ke jingkermen hi nakaliang jungi kum kinong mikmat kalong bangin hab ban trebha ya ka konsensi ke bangi represent nang ta kum u MLA bat kum ju menta kum u minister hab ban trebha ban pej ban kit khya banam ta ka state hi barokoi a ka bidei bat ka konsensi ke jungi tengi dei bat ka idon border ba sam hoj ka jinge iki konsensi iki pajba he kam numdai tang border area kajinga jungi pajba ki bun hamal lagi konsensi ki gendo tama kerpang ha konsensi ke jungi nomor ba pilih ba ki nomor ngidon ha border ke ba 70-80% na banong dan border ke Assam te kidon sibun ki ki ba ka expectation la ke jingkerman na ki pajba la kalong ka roy ka par lalong ka connectivity ke bang tenong way ka kalenti sengkin keba kipat ba kidon kam te yakini baru nakaliang junga kum u MLA nadu bang syajit usnam ajakat pra ila persangkat bala kumno ban ringdur ban pra syaka sarkar segi department ki fair nakam ta hagbede bat ki connectivity khamtam nomor ba konsensi jungi ke konsensi sekendong hakaba sibun ki jinge bat ka konsensi ke bayan kijing runa ke babun kata ketika target thong ke mangang adon na kumta kumno bangila ban penyaj hak bidai pat ka jinot kam ke jeng pai ba aku konsensi ke jeng Meghalaya Post.news